Jadi, astagfirullahaladzim, edisi Ramadan tambah gak karuan. Kayak tidur telen tak. Iya. Telen Lo kan saya nabung, turunnya karo telen tang, baru telen paku, telen palu, telen botol. Oh, kate turu tak kate debus, Cuk. Kadebus cok, kan jero wetenge dadi omah cok ngono-ngono cok. Yo omahe cacing, Cuk, gak ada eli. Goblok, Cuk. Padha itu mau. Coba boom. Mampus lu. Di sinar madang ngomongane koyo ngono. Siap, mentalmu siap no. Eja reaksi dini. Balik mana nang Eja reaksi dini. Ya tenaga lemot. Kan lucu atau milu kan bauan nih. Itu di boxer, Cuk. Iki tukune larang, Cuk, iki, Cuk. Ya, Larang, Cuk. Merek, Cuk, iki berapa Enggak, outfit? yo. Kok gak takok berapa outfitmu? enggak lah, ketok banget. Larang, Cuk, Cuk. Ada eli. Kelambine mana ya? Oh, mahal iki. Gak ngono lek menurutku kelambi ya katok lah. Cocok. Kali ini kamu enggak banget nih sama aku. Wah, Oke, tetap balik mana nanti konten dari Boleh. ini karo aku Boncu dan Cak Hahu. Om Hahu, Cuk. Om Hahu nang konten sebelah. Oh iya, Cuk. Cak Hahu. Ya wis. Oke, saiki nang konten reaksi dini kali ini koyo biasane kene bakalan ngereaksi Iya, ngereaksi. video-video random. Tapi tak durungi iku ojo lali apa Cak Hahu? Subscribe. Subscribe, komen, like, and share ben awak dhewe iku wis ben iso dan oleh aset. Itu. Sudah. Kesel aku. Langsung aja video pertama Cak Hahu. Langsung ya. Iya. Gendangi tak? Ndang. Video pertama. Oh, cuy. Si. Biji. Coba sekali. Bro, Wis. wis yo. Biji rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang bulan suci Ramadan. Oke. Marhaban ya Udin. Ramadan. Marhaban ya Ya jadi ini kan sih Kan. cepet ngesing sih. Dan saya itu kemarin selamat datang Ramadan. Unden deh. Ayo Eldondi. Kokon mokel ya. Iya. Kalau ada kepengen Eldondi. Iya kan ini posisinya apa? Mokel udah. Jangan aneh, jangan ini kue lho. Ini apa jenenge Mojokerto? Apa? Mana di Onde? Iya. Kamu dia mau terakhir dong. Selamatnya Ramadan. Seperti joker. Joker, Kacau. Cuk. Lanjut video. Ajane dari pacake pisan ajane mau. Apa? Jadi joker. Coba kamu nonton nih joker kamu. Amit. Oh, amit. Coba bojoku meteng lho. Lah kok ngono. Lah yo, ini. aku gak tahu. Ya pas wis ngomong amit. Tak aja sing gelap-gelap gak gelap. Untuk musuhmu. Hai. Sik. Arabian. Video itu Ramadan. Ada ngendong cuk asu. Itu kenapa? Nah, ngono modelane. Guyonane ngalang-alang pedapan cuk ngateli cuk. Lah.
Kon. Oh, dokter dikira bubur, Cuk. Saiki ana pesaingnya Brindavan. Iya, Arabian. Arabian naik. Anu Cuk, guyonan wong Arab. Iya, Kan. Kamu tak, Cuk. Iya. Kayaknya kok ana sing gowongan lho, Cuk. Wong Arab macan guyonan ya. singo lho, Cuk. Dede, wong Arab lek guyonan ya. Ngomongnya ya. Assalamualaikum. Oh, bener ya aduh, Cuk. Oh, jenenge rek komentar bola lho goblok. Ya salam, ya salam, alhamdulillah, ya salam. Amin, sing nonton amin. Amin. Aku Iku rek ngono. aku rek delok anu yo bal-balan lho, komentator Arab paling seneng. Iku ngono kandungo. Amin iki. Salam ya Allah ya salam ya gol ngono. Gol alhamdulillah gol amin. Paling rame-rame. Enggak ngono nih, Sumpah, iku ngono. Ya iku ngono kan guyonane wong Arab. Gak Wong Arab lek guyonan. guyonan kate ngomong basa apa? Hah? Basa apa wong Arab? Yasinan, Cuk. Yasin. Ada Astagfirullahaladzim, edisi Ramadan tambah gak karuan. Lanjut. Sekarang parah Iki- itu Arabian. Iya apa ya? Iki edisi Ramadan. Ramadan. Apakah tidur dapat membatalkan puasa? Iya, tidur dapat membatalkan puasa jika Anda tidurnya telentang. Bukan hanya telentang, tapi telan apel, telan jeruk, telan minuman, Garing, Cuk. seperti es teh, Ya kan. es jeruk, Nah, iya itu ada dapat membatalkan puasa. Konsepe gak kaya ngono Harbatah. Ondil. Iku mau deh. Telentang, telen paku, telen palu, telen bata, Telen apel. jadilah rumah. Cuk, ada ini, Cuk. Kayak tidur telen tak. Iya. Telen Udah kan tak. saya nabung turunnya karo telentang, baru telen paku, telen palu, telen Kon botol. kate turu tak kate debus, Cuk. Enggak ada. Kade bus dong, kan jero wetenge dadi omah itu moro-moro itu. Yo omai cacing, Cuk. Enggak ada eli. Goblok, Cuk. Cacing do omai, Cuk. Kok ning SpongeBob lho, Cuk. Kok bangga di omai cacing, Cuk. Enggak ada kalau sing Ya disco. kono buru-buru itu. Kok gak ada orang disco gimana? Kondom terbang. Bahas mana itu? Kok iso, Cuk? Gak ada eli. Konsepnya lho, Cuk. Kondom terbang dari ubur-ubur, Cuk. Gak ada eli. Kok sontong, Cuk. Berwarna-warni, Cuk. Udah kayak lampu pisan, Cuk. Kayak lampu. Klep-klep. Bayang mari ngono kan koyo Patrick ya. Ayo kita bikin. Tapi tahu konsep. Gak ada eli. Tahu, kan ada kok tahu gawe, Cuk. Kan ada yang aduh, Cuk, gak ada eli, Cuk. Fantasi ini lho. Iya, Cuk. Wis. Ini edisi Ramadan ngomong kondom goblok. Kondo, goblok. Terbang. Lanjut. Sama gak ada tuh. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Loh, itu kiblat. Iso tuh gak ada yang itu. Iso salah kiblat. Paling sebanyak. Iki definisi video pertama mau iku definisi lek aku melok taraweh imame suwi ngewantuk ini mepet konco cedewok ngene. Lek sing maca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iku wis ya Allah. Dosa. Enggak, mentolo nang jero ati kul wae nek. Gak oleh dosa.
batok kan anu ae lho dijegurno ae lho. Coba deh. Selamno ae. Enggak. Lho lek jekurno lah kon wis tau. Terus lambe oleh. So. Iki kan hah? Alberto Carlos. Jenenge Gustavo Gaga. Ora itu. Itu. Gilberto jare Gilberto. Iki mau dhek iki berarti dibandingan Iki kan cerita dari sholat duha, ya kan? Apa gak terlalu siang, gak terlalu subuh kan sholat. Oro. Terus, Sok tahu Cuk. mari ngono. Dhek iku sahure mek Nutrijel. Gak salah. Apa? Promak. Dhek ngontal Promak Cuk. Yo sik murah Nutrijel. Apa? Lu murah Nutrijel. Nutrijel gak wareg, Promak dhek wareg. Terus mari salah kiblat. Soalnya kayak Gara-gara asam lambungnya naik. enggak Apa? overdosis Promak mau lu Cuk. Mendem Promak. Kayak wis Iya Cuk kan. tahiyatul akhir wis. Tapi, Rek. Assalamualaikum ngene sing pertama noleh lho. Mare noleh terakhir lho, wong kok atuh Prof. Nah, kene iki anu Cuk, eling biyen pas posoan ya. Pasti kan ana salat bengi kan. Pas salat bengi. Ora aku biyen aku Paling. iya ora ning desa aku biyen. Melu kan masih melekan. Kerto. Melekan. Hari ngono pas bang pokoknya ana salat bengi nih. Nah, kan ngantuk-ngantuk kan. Ngantuk-ngantuk. Gak salat bengi gak salah. Oh pas ana subuh juga kan. Tapi kan subuh. Si dikenal sih salat bengi apa salat subuh? Lali apa ya. Oh yo, pokoknya sing lakoni tegak kok niki. Antara salat subuh sampai salat bengi. Dari salat subuh itu pernah yoan, antara salat subuh sampai salat bengi itu pernah. Rek salat subuh itu kan biasanya kan kebiasaan kan sujud, itu kan gak sujud. Susih. Iya kan biasanya opo ya pas waktu gue lali cuk aku sumpah. Lari kata sholat tadi, kono ta. Iya, iku lho, itu kan. Astagfirullahaladzim, kok dia gak usah bahas apa-apa lagi Kali ya. Temenan. Kok sujud? Mari ngono iso apa jenenge ya kaget kan saking ngantuk ya kan. Wae kunut, Heeh. terus Gak kan tangi-tangi cuk. Turu cuk. Coba sih. Cetak. Oh, keliru. Oh, pas sujud. Keliru aku mau sujud. Duduk iku. Kunut kakak kunut. Sujud. ono maneh. Enggak, sujud. Yo. Sujud iku kan mari kan jelas mari sujud kan anu to. Iku gak cok aku yo. Mari sujud lah kok. Turu cuk. Lho kan mari sujud iki kudu lah kok. Kan hati awal cuk. Kan ada awal malah sujud maneh kan. Oh ngetes sabu cuk. Ora tangkal bulan semin tuh. Anu. Nah, itu kan tahu cuk itu. Wis pengalaman cuk. Ngene kok gak tangi maneh cuk turu yo. Eling-eling wis lho. Kok pindah ning omah cuk gak ada lho. Lho pindah nang omah ya. Ya digendong ambek Mas Bujo aku cuk. Wis mari gak ngerti gak Lho sadar. kok niku umur piro soalnya digendong Mas Ibu. Sik cilik cuk aku cuk. Sik cilik. Soalnya iki SD ya, gak salah. SD ya. Temenan. Gak ada di sisi lucu cuk. Iku konser lucu cowok begini. wae sih. Mau mari kono saiki sujud Keliru. Lali jenenge wong lali kan cilik. Lali san. Samar-samar utek mau ning samar-samar. Kok iki dino muncul wis aja gak jelas. Lanjut. Apa goblok? Buka kakean iki mau. Tole ada gue gak. Wis lanjut. Sing di mau. Iki. Taura. Breakdance tadi. Breakdance tadi mau ngomongin sahur. Aduh, gini tuh. Mas kena pematung rasanya tuh. Sahur. Pas ayo noler ini kan direkam noler. Oh, ini kantor Allah. Kan kok tak baca ini harus sahur. Pernah ya, Bo? Itu kan terus boleh sahur. Kok tak baca ini sahur orang. Iku malu konten apa sujud? Hah? Konten apa sujud?
Sujud. Oh, sujud. Iya, aku mau Sujud keliru. kunut ya? Duduk ternyata duduk. Sujud pas subuh. Keturu cuk aku. Jenenge lali cuk. Sumpah. Iku samar-samar iku. Iya, iku mau samar-samar. Samar-samar aku mau. Ning soalnya sih cilik cuk. Tolong ya, judulnya kayak ono kode sama sujud. Lesyo, lanjut dong. Lanjut. Lanjut. Oh, astagfirullahaladzim. Sahur. Gak pergi. Ini juga sahur yang planet Tamek tuh, ada li jumpa. Planet Tamek tuh, juga sahur Saya ini. ingin Pak, HP ku nggugah sahur tapi VP oleh toko pasar malam. Beda universe juga gak ada li. Universe itu Lah, sing kok dolinane anakmu mbiyen gitu. HP-HP-an gitu. Lho kan iku ya apa kan bapak kok. Sok tahu. Sok tahu. Niki wis Anakku bilangnya gak gini. apa? Hah? Apa? iPhone. Podo muni kaya godot. iPhone yo. Iku lah nganone lah. iPhone muni de podo kaya godot. Ada deringi, digawe ngono. Ya apa sih? Orang tukune larang, Cuk. Yo piro? Sebulan. Oleh piro? Oleh siji lah. Wah, wong gak nopo. Apa ya? Biasa. Ora emu tak tahu ya gini. Ora dia tak nopo biru. Ora emu murah. Tak tahu, Cuk. Iso. Tak Sampeyan tahu. iki. Gak tahu aku temenan. Yang Aku gede-gede. anak baik-baik. Awakmu kok ngerti sih kok ngono BO-BO-an iku berarti kau tahu nyoba. Enggak ngerti. BO itu wis bahasa biar Mas booking order nomor berapa? Oh, iso. Ah, itu ngeles. BO apa? Aku pinter ngeles itu. Kok pikirannya Orang BO ngeles. booking. Ah, itu modelmu kok sepak. Lanjut. Ah, males. Itu ada karuan. Iya. Profesional deh. Kamu pikir tahu. Profesional tuh. Iku kanca ning guru. Asline Cuk, sumpah. Temenan tuh. Lagi Iku langsung hilang itu. Iki anu yo apa jenenge? dubstep. Kudu beatbox goblok. Beatbox cuk dubstep matamu dubstep cuk kono wis step ngene cuk iya. Dubstep ngene. Beatbox dubstep. Ya apa? Beatbox emang ya. Duk tak duk tak duk duk tak. Ojo ngono, coba sing iki. Boom. Sing iki Coba kok. sing iki. Kon ae lho. Apa lu? Boom. Oh bocor. Tak gak Gak jelas. tau ngerti ya. Gak jelas cuk. Boom. Tak cuk. Podo iku mah. Coba boom. Males lu. Kan edisi Ramadan aku ate koyo. Lho, ngene-ngene iki. Minta mohon maaf goblok. Oh, ate ngene. Kita gak tau pose iku sapa. Oh, mula. Ah, sok tahu. Kok Gusti Allah ya, Gun. Wow, kamu kok Tuhan. Niki anu rantau poso Bu. Gak oleh ngono. Oke lah. Kon dosa lho kon iku. Ngomong gak tau poso kon dosa kon. Wah, teman kon wis anu itu disi kon itu. Lho, kok dicium sih? Disi. Kok WA lucu Kak. Oh ya, ngomong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke rek, saiki sih untuk edisi ejar reaksi Ramadan sing yo garing-garing gak jelas gara-gara omahku. Unut toko sujud. Lho ya, jeneng wong lali lho ya Allah. Dibahas maneh. Berarti yang penting ojo lali gawe subscribe, komen, like, and share ben awak dhewe luwih semangat Ning ndi? gawe konten gawe kalian kabeh. Iya ning ndi? Apa nih nang ndi? Subscribe tuh ning ndi? Biasa nih Sole nang ndi? Ini Ini lho ning. Supaya. biar ini. Ya, ini lho rek. Oke, ojo lali nonton konten sing liyane
iso kalian pilih nang akhir video iki lek gak nang kene Ning ndi? apa kene. Ning ndi? Nang kene. Tak ketok. Lho kene picek ta ya. Enggak. Ndi sih? Wah, sikap oke. Ya wis lah, wis dah.